For now. If We're not politicians now. Today. Because if, let's say, this country go really haywire, more kepada to the right side of extremists dan seterusnya, I don't think any politician will tentang benda itu, kerana they need the numbers. Dia perlukan the numbers, dia perlukan rating, dia perlu the support. Tetapi us who doesn't need the numbers, memberi kita satu platform, a foundation di mana kita boleh memberi pandangan kami tanpa tanpa being a populist ataupun popularity, ataupun dengan rasa taklah takut ada rakyat tersinggung atau tidak, tetapi apa yang kami rasa bagus untuk negara. Kalau kita tengok pun 2018 masa kerajaan shift, Johor was going through a lot in terms of economy, was going so bad. Saya bagi contoh, Hospital Sultanah Aminah, one of the ICU terbakar. Ke bawah duli tuanku yang pakai duit sendiri untuk memperbaiki that particular section. Sama juga macam rumah-rumah pemilik dan seterusnya. So bagi saya, sistem raja ni, monarki ni still relevant, tetapi we also have to change our ways. Ini pandangan saya, minta maaf. Lighthouse lah. Get closer to the people. Bukan setakat attendance ataupun appearance atau cara majlis yang lebih official. Tidak. Go down. Cakap. Saya suka dengan cara santai. Contoh, katakanlah saya pergi Kota Tinggi ataupun saya pergi visit mana-mana daerah. Saya suka duduk dekat warung-warung dengan pakcik-pakcik, tanya, pakcik macam mana kat sini. Saya suka bertanya. Pasal saya sendiri nak tahu macam mana saya boleh membantu mereka. So this is where kami mesti ada lebih engagement dengan rakyat. Ini pandangan saya. Kerana kalau ada jauh sangat gap, of course saya tak salahkan mana rakyat yang rasa yang we are not doing enough, because they don't know what's going on. Macam contoh, if I don't have this way of having this podcast today with you, ataupun saya tak melantang bersuara ataupun educate the people apa peranan kami ataupun apa sumbangan yang kami dah beri kepada rakyat tak akan tahu. So that is why saya rasa the engagement is very important to maintain perhubungan-perhubungan yang lebih rapat, lebih approachable. Saya suka macam gitu kerana saya dididik oleh almarhum Sultan Iskandar macam gitu. Ke bawah duli tuanku mendidik saya pun macam gitu. Ke bawah duli tuanku pun sama, suka pergi kampung-kampung, duduk, not just tunggu semasa kembara mahkota baru kita nak jumpa rakyat, bila-bila boleh jumpa. So ke bawah duli kerap macam contoh duduk di Muar ataupun duduk di Keluang ataupun duduk di Segamat 3, 4 ataupun 5 hari, duduk pergi memantau dan tengok sendiri apa masalah, apa yang rakyat tengah melalui, dan juga beri mereka peluang untuk berduduk sama. Because sometimes kalau kita buat official ni, rakyat nak mengadu ni dia rasa segan ataupun rasa takut. So saya suka what I do when there's no camera. I prefer that way. That is saya punya cara of being ada more engagement dengan rakyat. And I feel the modern day monarch, bagi pandangan saya lah, semua ada cara tersendiri. Saya menghormati mereka semua ada cara-cara tersendiri. But kalau saya can give satu suggestion, pandangan, that will be, we have to be closer to the people. Tuanku, are you allowed to talk about politics? Why am I not allowed? Biasakan. Okay, I know, but why? Raja ni above politics. I know, but why am I not allowed to talk?